ngaze ngatrenda ke ebusuku ngitrenda ngento bengithi ngizama ukulungisa kanti mhlawumbe sengigxoba amakhona abantu abaningi abathanda uMthandeni bafethu uMthandeni weganga uMthandeni akawuhloniphi umsebenzi njengoba lapha kwi-mother of all uMthandeni ukhokhelwe imali yakhe njengoba ezelapha kwi-mother of all uMthandeni unikezwe isikhathi sokuthi aperforme kwi-mother of all ngoba ubengekho ku-top 30 abantu abebevota abakwi-competition ubeyi-guest onke ama-guest ebeperforma phambili ngaphambi kokuthi kuqala abantu abakwi-competition uMthandeni benikiwe isikhathi prior ukuthi uzoperforma ngo-7 ukuze quarter past 7 kuzoqala abanye abaculi 7 benikezwe ukuthi uzoperforma ngawo ewazi kahle lo 7 lo akasigcina isikhathi uMthandeni efonelwe lo uMthandeni belokhu bethi baseduze kuze kuyoshawa 9 2 past 9 uMthandeni bengafiki yazi yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi-competition kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition make kwaqala unumber 30 uzoqala ngamavoti akhe kushiwo ukuthi mangaka kulandela u29 kulandela u28 kulandela u27 kuyoze kufike kunumber 1 afike kuMthandeni ngo-9:30 thunyela ithimba le-mother of all liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambi ingcingo ayekho into esoyenza njenge-mother of all benze ngathi bayezwa benomasondo badumisa imoto baba abantu abahambayo iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe-stage nabangani bakhe no DJ wakhe bafika baxosha u-DJ olapha e-stage bafaka ingoma yawo bangene ngenkani ushawa iburuka wabo ngenkani kuphi khona kuphi ngoba nithi bevalelisa nje ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengakaperform ubesashaya usiburuka nje bengakaperform lutho ngoba sekuthiwa mina ngimphuca umic esevalelisa bevalelisa ini ebefaka oba stage yindaba engahlonipha umcimbi uMthandeni kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhisho lapha umdlalo kuyena kuyoze kube nini enabukeliswa uMthandeni ebheda nimvume ebheda uMthandeni angimzondi mina Married Nation angiwazondi mina uMthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo uMthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibaleke lo dakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka woKhozini uMthandeni ezezwakala woKhozini uzimiphi lo ngimzondelani wangidlelani ngoba ngishe ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda uMthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina uMthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela ngibhedela nje anginabukelisa lutho nje umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into kuzoqhamuka yena uzozenza indlondlo kuphi khona uzozenza kuphi endlondlo kuyoze kube nini egibela phezulu kwamakhanda abantu uMthandeni enconywa thiwa inkunzi awuthi namanje thiwa inkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena trenda ngani ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi ifuseke ukuthi benginyanyile ngiyaxolisa ngokumthuka kodwa benginyanye angifuni mina umfana ngigibele ekhanda sidalo sami nje mina umfana nje angigibele ekhanda nje mina kakhulukazi ke okhuliswe yimi uMthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi angifuni mina abantu bangeyisi angifuni yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngixoxa uDJ esimqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi uMthandeni anginandaba futhi nabangangithuka like i competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlanya emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uZimdollar unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali
sebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje suzokoniwa umfana oyedwa onke lawa madoda lapha stage athula umfana eseyisa. Hayi ningazodlala nini. Ningazodlala. Ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu. Asidelele. Ngeke kuze kwenzeke kanjalo. Ubebheda uMthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition. Ebebheda. Akahloniphi abanye abaculi, akahloniphi ibhizinisi akulona. Njengoba silazoza mthuthukisa lo wamculo. Makusekhona abantu abazokwazi ukwenza uMathanda bona ngoba nakho bazi insizwe. Nabancoma ukuthi bazi insizwe. Hayi guys. Ngiyaxolisa mina manginonile. I'm sorry mina manginonile mina. Ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda. Kimi isungibheda nje. Anginandaba noma uyinsizwe engakanani. Awubheda nje. Uyabheda, uMthandeni uyabheda. Mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi lo Asizile ukuzodlala lapha nathina. Thina sawufela thina lo msebenzi, thina sawuthukelwa lo msebenzi lo. Thina sibuya kude thina noMaskandi. Abafana bafika izolo. Hayibo, kahleni nini, ngixolisa manginonile.